Matijong Chiklonipay Porni Bharatiya Janata Party hin pen Langmepi along Unity Victory and Prosperity Rally pu athepi ke en pon pen Langmepi kepaman pon Nijang Karbiang long alu BJP song hin pen Langmepi pu arong along Mesen pen Unity Victory and Prosperity Rally pu athepi ke en pon pen Langmepi kepachun pon Bangso me along local MSC Pawan Kumar Rai ahin pen si me chari ponno Mayalong aluhi sarpo mana pengpen Karbiang Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Longhang Chetong Dun Aluhi aman pen MLA Rup Singh Teron MLA Vidya Singh Leng EM MAC Karbiang Long pen West Karbiang Long BJP MA pu atum Chetong Dun tin Mayalong bang pharo ke thom sosiara tum Congress ASDC lapen APHL sia song pen TOC BJP song long chepa ob dun lo Labang so Mayalong self help group atum aphan Suri kep achek pajer pon Radapan ke panong pen agriculture asai kama hin penta akijoy pen spraying machine ron pon lo na pen kiduk det ke boy der radapan matha pon si pe kar omate kombole pak tak ron pon lo labang so long hana chili hana mu anparta therang sitami nimarli atumapan pajer pon phirang ke atum si emaphan karju ponalam the arju iksina Amen unity kaching di lokong victory hai tai hai lokong ke kaching thu asai yang dengan da chun asile tum kan yang long ke atum chun ning sikal lo lokong te handbrake pen cheng lok pen jara sayang deng ta tum chun jara sayang deng lasi il tum yosi ning sipet pen lokong ke hai vek hai lokong te kaching thu sayang deng ta chun Mas amen kita unity victory and prosperity. Election juga itu kalau konstitusi nasion rada mai pilih Karbiang Norat itu buat longkar truk tapi itu akhir dunia pilih Asila so akhir jumi nang piateng kan itu buat ada kesum sayang deh kapicun je pansin itu tingkat no along tina konsensi kami inton tipin begitu rada tinggal kita lam teke rada tum kemang lebih rada tum kesum begitu je asal konsensi ke klaim ponjima ayah saya ang din kapicun je pansin itu tingkat ben nakam Kironi pen Mohanteron Karbiang Long Life